Rekao sam već, danas imamo legendarne goste i odmah ćemo krenuti s jednom od legendi, ženom koja je žarila i palila rock'n'roll i pop scenom bivše Jugoslavije u 80. godinama, a i sad je vatrena. Vidjet ćete o kome se radi. Možemo samo reći dvije ključne riječi. Jedna je Zuzi, a druga je... Zu. Bravo, Zuzi. Dobro nam došli. Moram vas ljubiti. Dobro došli. Bolje našla. Konačno petak. Hoćete nam se pridružiti? Kako da ne? Jeste nam dobro? Jedva čekam. Malo nisam pala. Pazite. Dobro, sve se dešava. Maju ste upoznali ili već znate? Dobar dan, dobrodošli. Dan, bolje našla. Izvolite, sjednite. Hvala. Pa eto, nekako u skladu s vašim crvenim stylingom nismo htjeli da se stopite sa kaučem pa da vas istaknemo malo. Da, hvala. Karirana fotelja, vi ste onako vatreni danas. Dobro izgleda, jeste. A i Maja i ja smo uparili boje, smo dobri? Tako, jeste. Vi ste mi uvijek dobri. Uvijek lijepo izgledate. Tako da mi je... Tražimo neki kompliment. Ne, i uvijek nešto imate. Baš je to lijepo. Evo, prvi put ste u emisiji Konačno petak. Vrlo čudno je, onako, baš smo mi dugo na televiziji, a nikako vas da nam dođete. Pa ne znam, ja jednostavno puno radim. Možda zbog toga što dosta radim, pa onda možda nisam imala vremena da baš dođem u Konačno petak. A šta radite to, Zuzi? Mnogi su se pitali šta Zuzi radi, otkud odjednom Zuzi, za neke odjednom je bilo sad, nekad 2 godine, 2. Radim svoj CD, pošto sam odlučila da napravim jedan životni, što se kaže, CD, jedan u kojem ću da spojim sve što znam, znači svoje iskustvo i životno, i muzičko, i slikarsko, jer ja dobro slikam, i kako se kaže, stilističko, jer ja dobro pravim garderobu, šijem, pletem, vezem. Što se možda zaboravilo, ja to sve radim. Baš sam danas nešto prepravljala. Vi ste žena multipraktik. Tačno. Zuzi. Moram sve znati. Znam da se šminkam sama. Mislim, sve živo radim, pišem tekstove, odlučujem u svemu, u svim pjesmama šta će se dešavati. U početku počela sam prije 3 godine da radim, u početku sam malo pustila drugima, a onda sam imala jako dobar savjet od jednog velikog našeg muzičara koji je rekao: Zu, smotali su te, zamotali, isto koji ostale, budi svoja. Sjećate li se ovoga? Wow! Da, to je šlager sezone 80. To ste vi zajedno? Pazi, ja bi druga da me mazi. U grupi Mirzino Jato? U grupi Mirzino Jato, jeste. I tad je nekako i nastao ovaj brand Zu, je li tako? Jeste. Zu traje već otkako sam ja mala. Ja sam se u stvari... Pošto moje ime Zumreta mnogo dugačko, onda sam ja sebi tražila neko ime kao dijete i bila neka Žuži Almaši koja se klizala, a ja nisam znala reći Žuži, a svidilo mi se pa ja ostala Zuzi. Ajmo za oni koji ne znaju, koji možda imamo mi i nešto mlađe gledateljstvo, pa možda prvi put vas vide, a mi smo se sada prisjetili, kažete, i šlagera sezone 80. tog nastupa sa Mirzinim Jatom. Zapravo ste tako i počeli, je li tako, kao prateći vokal brojnih tadašnjih velikih zvijezda. Mirzino Jato, Zdravko Čolić, Bijelo dugme. Pa da, u stvari, recimo na neki način da sam počela u Horu Radio televizije Sarajevo u muzičkoj školi, učeći solo pjevanje. Onda iz toga je došli back vokali za šlager sezone. Iz toga, ne znam, se izrodilo isto Mirzino Jato, jer je Mirza bio u istom horu, Gordana ja. Ali Mirzino Jato je stvarno bilo nešto ogromno, zaista, i to se vidi i danas. Mislim, to je bilo nosili su nas na rukama vrlo često. Ja sam se uvijek pitao čiji je glas ovo. Dajte režija malo da čujemo ovo. Ja bi druga da te mazili, apsolutno čujem. A Floyd Z! I uvijek sam se pitao ko je to i onda kad su mi rekli... Fly. To sam ja. Ali to je prije Mirzinog Jata bilo. Znači ovo je... Ovo je najstarije. Ali dugo ljudi nisu znali da je to upravo vaš glas. Da, ja, pošto radim dosta u Beogradu i kad ljudi me upoznaju i kažu pa to je njima važnije nego Dado Topić, ja to nisam znala. Da, mislim, ovo je kultna I isto hobi je dosta popularan, dosta se pušta u Beogradu. To je pjesma koju ja pjevam sama u tom filmu. To je bila prekrasna jedna saradnja sa čitavom ekipom. Goran Marković je režirao, ne znam, Dragan Nikolić, mislim, sjajno.
sjajno je bilo, išli smo na premijere koje kuda. U Modriči je bilo velika prva premijera. Zoran Simjanović je napravio tu muziku. Mislim, kod njega smo se svi to viđali. Snimali u Petici, ne znam, svi sjajni muzičari. I uživo smo izvodili na pjesme. I dosta sam bila na Beogradskoj televiziji. To je već bilo prije... Prije Mirzinog jata. Da, prije Mirzinog jata. A sve zahvaljujući mojoj prijateljici Marini Tucaković. Jer je napisala tekstove i mene ubacila u to. Mislim, sve morate imati vezu. Apsolutno. Dobro, imate ogromno iskustvo, zaista, na kojem bi vam mnogi današnji izvođači mogli pozavidjeti. Vjerujem da zavide u svakom slučaju. Čega se onako sa najvećim... Pa, vjerujte da, pjevati kao prateći vokal, ne znam, pretpostavljam. Ne znam, pošto sam ja inače imala svoju... Ja sam imala neku svoju karijeru, to je ekonomija, ja sam to radila u vladi. Upravo nas zanima ta druga strana. Tako da ja nisam nešto imala taj osjećaj. Tek sad kad mi ovako mlađi ljudi, kako vam kažu, pa tu ti nema gdje nisi bila, mislim. Čekajte, ste bili potpuno kad idete na posao? Sve. Chanel, totalni. U Privrednu komoru sam držala predavanje. Mislim, on bi tad poskidala, jel sve... A onda naveče... Da. Imala sam to sve u ormaru, štikle, pravo, jer se u to doba nosilo tako. Štiklice, kostim Chanel, ne znam, svilena bluza, sve sam bila tako. Jesam ja znala doći, mislim, razno, ali kad su bili sastanci, onda je tako... Niste se u potpunosti odricali svog stila? Ne. Čak kad bi me sreli, recimo navečer sam na televiziji, sutra sam u liftu i onda me u liftu svi kaže, jao, što ste sinoć zimno pjevali? Onda ja kažem, to nisam ja, to je moja sestra. I sve tako. Najdraže mi je bilo Bijelo dugme, moram reći. Dobro, ta saradnja sa Goranom Bregovićem je zaista dugo trajala. On je nekako u vašem glasu pronalazio inspiraciju, rekao bih. Ja sam mu bila u biti te Bugarke koje ima sad, ja sam mu iz Sarajeva. Muza, jer je on tražio taj glas, u stvari on je taj moj glas, što ja zovem vladarica, taj neki seljački, otkrio. Ja nisam ni znala da to imam. Jer ja sam bila u studiju i nekom sam nešto snimala i on je to čuo i sjedio je sat i nešto dok sam snimila i onda me pitao, Zu, hoš mi pjevati na ploči? Ja rekao, ja da ti pjevam, daj me bez veze, što ti ja? Ne, hoću da mi ti pjevaš. I onda smo mi prvi put smo pjevali oj da, oj daj, oj daj. To je on je htio taj glas. I ja ga upotrebljavam u vatri upravo zato što... Evo, režija nam sama nameće zapravo teme za razgovor. Evo ga, sad vas vidimo u jednoj sasvim drugačijoj izvedbi. Da, ovo su Meraklije pred, ja mislim, 1991. godine, gdje imam suknju drugu, jer sam ja došla u Minjaku, naravno, oni su je promijenili. To nije baš bilo prikladno, jel? Oni su šili suknje, a nisu znaš šta radi. Tako da, i ovo je uživo. Uživo se pjevalo, da. Dakle, rock, pop, evo vidimo i Sevdah, ali nekako cijeli taj neki muzički paket koji je Goran Bregović odavde izvozio na vrlo uspješnom nivou, taj neki folk, rock, i vi ste bili jako upleteni u sve to. Jesam, kako da ne. Da li mislite da je to neki autentični naš stil u 80-im godinama koji su prihvatili i drugi u bivšoj Jugoslaviji? Ja mislim da je u svakom slučaju. Jer kad je Goran dobio zadatak da snimi za film Dom za vješanje, Ederlezi je tad bila ta pjesma na ciganskom, onda ja sam pjevala sve bekove, što je, mislim, mnogi ne znaju, ali kad počne, na njegovoj ploči s kojom on svijet osvojio, počinju dva glasa. Jedan je Vaskin, jedan je Zuzizu, Ederlezi, Same Amela. Ne, ja sam tad pjevala njoj gornji glas, ona pjeva jako visoko, a ja sad snimam istu pjesmu u jednom aranžmanu. Pa dajte malo da se podsjetimo. Same Amala, Orokelena, Erdelezi, Saroma daje, Saoroma babo, Saoroma odaje, Saoroma babo, ej,
Ederlezi, ederlezi, sormada je. Savršeno. Ovo je bilo. Odlično. Hvala vam lijepo. Baš odlično. Ma, ja to još malo spremam drugčije s jednim momkom iz Amerike koji mi pravi aranžman za Ederlezi i bit će na mom CD. Ja vjerujem da su mnogi sad iznenađeni da nisu znali ovu su pjesmu, svi smo je pjevali 1000 puta i jako je dobro poznajemo, ali mislim da nema baš puno onih koji znaju da ste vi to iznijeli. Ne, ali ja nisam glavni vokal. Da, niste glavni, ali se čuje kako se pažljivo posluša. Glumica mogla sve sama iznijeti. Čuje se taj moj glas jer ovi mislim, cigani, oni te sebi teško pjevaju prateće vokale i terce. Onda je Goran Nazor rekao, Zu, ako mi ti ovo ne otpjevaš, ja ne znam ko će. I stvarno je jako, jako lijepo ispalo. Ja vjerujem, Zuzi, da vi imate jako puno uspomena na te 80. godine. Mi smo danas, s obzirom da ste vi ovdje, rekli, ajte da mi malo onako razmaknemo prašinu sa ovih naših starih arhiva, ajmo u novo. Tako je, i da naša Melina je malo pročačkala naš arhiv, da vidimo što se tamo sve nalazi. Pa da vidimo kakav je to život muzike bio u 80. godinama. Kažete vi da je to sve bilo, jel? Fenomenalno. Glamour, glitter, sve. Nije bilo nekog glamura. Mi se nismo ni šminkali. Nije se ni znalo što je glamur. Nije znalo, mislim. Nije. Domet je bio glavni, recimo, za jato da smo Gordana išla u London da kupujemo. Imali smo garderobu tad iz Londona. Šta je scena bila? London. Danas neki naši ne mogu ni preko granice. Ali mi smo bile stvarno ispred u nekim kombinezonima, perima. Perje smo imali u to doba, svašta nešto. Providne pete koje su, mislim, sad normalno, ali prije to bilo wow. Ja imala crvene hlače providnim džepovima. To još niste vidjela. Da vidimo onda što je Melina to spremila. Ajde da vidimo. Upravo tako. Te 80. ćemo najviše pamtiti po počecima novih muzičkih pravaca na našim prostorima. To su godine Indeksa, Crvene jabuke, Dine Merlina, Zdravka Čolića, Plavog orkestra, Bijelog dugmeta i mnogih drugih. Neke njihove pjesme su i danas najveći hitovi, a mi ih se sjećamo kroz stare video spotove koji su nam ostali u amanet. U zgradi radiotelevizije Bosne i Hercegovine još uvijek stoje mašine na kojima je snimljeno više od polovine muzičkih spotova tog vremena. Sa novim muzičkim pravcima došli su i novi modni trendovi. I u ovoj umjetnosti su 80. bile prekretnica. Tadašnje zvijezde u usponu bile su trendseteri, a neki su taj specifičan luk zadržali do danas. Zima je bila sa puno snijega. Natapirana kosa kod žena i takozvane fudbalerke kod muškaraca bile su usvojene u svim društvenim nivoima. To 80. godinama u modernom svijetu postao je neizbježan, bilo da se radi o muzici, filmu, modi, ekonomiji, životu uopšte. Slušajući sudionike tog vremena sa kojom strašću pričaju o istom, shvatite da sa velikim razlogom 80. nazivaju najboljim godinama do sad. Evo, tako su. Podsjetili smo se malo na te zlatne 80. Zapravo smo se u ovom prilogu osvrnuli malo više na neki taj, kako bi rekli naši susjedi, osebojan stil koji su tada zvijezde nekako nosile. Možete li vi kratki osvrt na ovo što smo vidjeli? Pa, Dino Merlin jako mlad. Bambino, totalno. Najveća promjena se tu vidi, jel da? Žera je ostao isti. Hanka uvijek dobro izgledala i izgleda jako lijepo. Ne znam, Žera je tu negdje. Što se tiče to odmah komentari, pa eto i ja ne znam kako je bilo. Mislim, zbog frizure, valjda svi kažu ostala si ista, ali nije, ima 1 kila, nekoliko više. Zuzi, evo, rekli ste nam na početku da vrijedno radite na vašem novom albumu. Pa kad ćemo mi to imati u rukama? Ja mislim do kraja, zato što sada, trenutno, ja šta radim, ne biste vjerovali. Znači, jedna pjesma radi se u Americi, dođe tu, idem u Beograd da je pjevam. Drugu treba možda sutra, snimam jednu klasičnu. Mislim, pošto ja Zuzi Zu, koja svašta pjeva, znači bila tamo. Ja sam odlučila da napravim Zuzi Zu album, kakav nema, niko nije nikad imao. 14 pjesama, ali i DVD sa 14 spotova. Odlično. Da, jer ja već imam, spremam, idem sad. Koliko imate spotova do sada? Do sada imam 6. Pa trebate još snimati. Pa spotovi idu brzo ako se dobro... Ja već imam, već se šiju haljne za drugi, treći spot. Sve već organizovali? Sve ja to... Kostim, sve, scenariju. Da. Scenarija napisana za
Sad idem utorak, ponedeljak, idem u Višegrad da snimam Trag ljubavi što smo čuli. Znači i 4 spota, 4 jezika. A ko vam režira spotove? To radim sa Invenio Films Production iz Bijeljine. Mladi momci koji su, mislim, tek su počeli, osnovali su firmu. Rade Halidu Bešiću spotove i Zuzu. Mislim, oni su radili Vatru, recimo, koja je meni sjajan spot, s obzirom da to za naše uslove koliko košta. Kad ste već spomenuli Vatru, ja sam rekao da nam je danas emisija Vatrena, pa ćete nam unijeti malo vatre u emisiju. Prije toga imamo EPP, malo da ipak zaradimo. Koju marku? Evo Vatra. Evo Vatra još malo. Ostanite s nama, na redu su reklame, pa nam Zuzi pjeva Vatru.